Hawa, ibasana ukibisisi. Abakalungile. Iye. Yazi umfazi lo unogilija. Kodwa namhlanje hawa ngeke ngine. Yabona nathi lesazi bonyana besana babafile ngale. Izomgadelela ngithatha ikhuzo. Usho bona umkhandlu uzokujamelana nawe. Iye, hawa labo bayazi bonyana bawaselapha amanzi. Kade msiwa nobaqalile. Abakwazi ukubetha ngemva kwendlebeni. Kodwana umali yezwe loya. Umqali. Hayi umkhalo loya. Abe ngimthembi. Yazi imali yezwe loya uhlala bekhulu. Begodu uyazi ukhetha imphi zakhe. Ngena. Manje. Kuyini wena msana? Ushanda uhlanga beke. Yeah. Inkosana ibuyile begodi ibuye nengunyama. Uthini wena? Nostokana. Ngiyabuya mlanga ikhini. Asikhambe msana. Njani? Osazana nomkhandlu kababa. Isona nalapha ekhaya. Libuye liyikosana epheleleyo. Kwenzakaleni? Ngibuye ngilibutho. Ngibuye libhubesi. Ngisenalo bona wonke umuntu lapha komkhulu azolibona. Yabezi.